Cha bazalwane ngicela sibambe nje izwi lenkosi sizobamba lapha ya encwadini ka-Exodus. U-Exodus kuzoba wesine. uMose uphiwa amandla okwenza izimangaliso. Hey. Amelithi Jesu. Ifuni yange phaliwe linamandla. Amelithi Jesu. Ifuni yange phaliwe. Number 7. Bakali. Sithola lapha encwadi Exodus 4:7. Hallelujah. Ifunda nje uMose uphiwa amandla okwenza izinto. 1. uMose waphendula wathi kepha phela abayukukholwa yini bangalaleli izwi lami ngokuba bayakusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwo. 2. Wayesethi kuye uJehova kuyini lokhu okusesandleni sakho na? Wathi yinduku. 3. Khona wathi yiphonse phansi. Wayeseyiphonsa phansi. Waphenduka inyoka. uMose wayibalekela. 4. Wayesethi uJehova kuMose yelula isandla sakho uyibambe ngomsila. Wayeselula isandla sakhe wayibamba waphenduka induku esandleni sakhe. 5. Ukuba bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu oyise, uNkulunkulu kaAbrahama noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. 6. uJehova wathi futhi kuye faka isandla sakho esifubeni sakho. Wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe. Lapho esesikhipha bheka isandla sakhe sasinoqhobo sinjengeqhwa. Amen. 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 Ngiyabonga. Noma singasafika ngo7. Amen. Cha bazalwane. Ngithanda lapha amagama amnyama uMose uphiwa amandla okwenza izimangaliso. Amen. uMose ubalekile ebaleke eGibhithe. Ekade engumlamuli phakathi kwamaGibhithe nama-Israyeli. Kwakulwa abantu ababili la bengqubuzana. uMose wangenelela bashaya umGibhithe bambulala. Alibonge igama likaNkulunkulu. Bamgqiba. Amen. Ngakusasa kwaphinde kwaxabana abanye kanti uMose bambonile nabangani bakhe benza lesi simangaliso. Uyaphinda uMose uyangenelela ekulamuleni. Uthi lona izolo ubulela omunye namuhla usufuna ukubulala mina. Wabona uMose ngolimi lwamanje wabona ukuthi ibhenile. Wabaleka uMose. Ma ebaleka uMose uyohlala kwelinye izwe.
akayixoxe indaba yokuthi emuva uMoshile. Esahamba uMose elusa izimvu zomkhwe wakhe kuneduku ayeyiphatha ubona isihlahla siyavutha ma eya kuso lithi iBhayibheli makakhumuli imbadada ngoba isihlahla sivutha alibonke amalungelo ngifuna ukuyinqamulela indaba izobonakala esandleni lithi iBhayibheli kuyini lokhu okuphethe uthi uMose yiduku haleluya okungukuthi uMose wayedondolozela ngayo noma wayecela ngayo izimvu haleluya wayengayazi induku ukuthi lesimangaliso haleluya wayengayazi induku ukuthi izokwenza isimangaliso wayengayazi induku ukuthi inamandla wayengayazi induku ukuthi izokhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli ibakhipha eGibhithe ebuqilini alibonke igama lenkosi ngesikhathi uMose iphethe induku uthi uJehova Moses iphonse phansi induku uyayiphonsa uMoses induku iyaphenduka induku iphenduka isimo senyoka kubaleka yena uMoses kuqala alibonke igama lenkosi uthi uJehova hayi Moses ibambe ngomsila uyayibamba uMoses ibuyele esimeni sayo alibonke igama lenkosi okudala ukuthi uNkulunkulu azamenzele zonke lezi zinto isizathu uMoses ungabazile inkingi yodwa ukuthi kawukusebenzisi lokho onikezwe khona ukugojile ukubambile yabona uMoses wayengazi ukuthi le nduku iyokwenzini wayelokhu eqala nje izimvu ngayo wayengazi ukuthi inemangaliso nawe kukhona uJehova akunikeze khona inkinga yakho uhlezi nakhe khonini alibonke igama lenkosi phakama wena uhlale phansi usithele isizathu ugqiba lento uJehova akunikeze yona kanti uJehova ukunikile ukuthi wena uyosindisa wena uyoshumayela kuphenduka abantu alibonke igama lenkosi sengizohlala phansi iyodwa into ngimzwile umholi mayithi silanda izinto zethu ya mina kugcwele amaphakethe manje yazi bazalwane thina maziyoni ngithaza ukubuya ngizolishumayela levamile lokunikela yazi izinto zethu uNkulunkulu uyibambile inkinga yethu thina sazi ukuthi masinikela thina kumkhulu siyamuphakamisa uma umkhulu ethenga imoto u2 doors ithi awubukeke imali zethu amen sikhohlwe ukuthi ngesikhathi wena usebenza uhola hlephula ngesikhathi usebenza wena kukhona okutholayo thatha le mali uyise yebo ngenkathi uyisa kuNkulunkulu uNkulunkulu uyaphinda iholo lakho wenza umlungu adideke eziphutha lofaka imali lapha yana athi times 2 emalini yakho ukuthi wenza iphutha alibonke igama lenkosi uJehova izinto zakho ziyahlambuluka alibonke igama lenkosi masishumayela ivangeli lokunikela bathi ababukeke othanga abanaziso kokuqala sebefuna ukuba nemkhaba alibonke igama lenkosi kanti nathi siyisa kuNkulunkulu kuyini okusesandleni kuyini okusesandleni alibonke igama lenkosi uNkulunkulu khona akunikeze yona inkinga yakho uhlezi nayo khonini uzohlabelela uzoyithola kanjani uzoyithola kanjani uhlele khonini khona uJehova akunikeze yona inkinga yakho wena uhlezi uyiphansi kwetafula utasile noMoses wayengayazi le ndaba yokuthi isizathu waze wabonakala ngoba sekuthi isihlahla kwalima kuphenyeka izinto zakhe zaphenyeka izinto zikaMoses ngimthanda mayesehamba eseyafaro
usehamba usenamandla walibonga igama lenkosi usehamba usenamandla manje fika kuFaro uJehova ungithumele uthi uFaro ngizobona ngani ukuthi uNkulunkulu ukhulumile kuwe uphosa induku uMoses iphenduka isimo senyoka alibonga igama lenkosi uthi uFaro umfana wami amanzi amancane la nami nginawo lezi zinto alibonga igama lenkosi uyabona hanje abantu bakhe bayayiphonsa induku zabo ekaMoses iyagwinya igwinya lezi zalabo abafana alibonga igama lenkosi ngifuna ukusho sengihlala phansi ukuthi nawe ungahamba ngo-PM nawe ungahamba ngemoto ephezulu inkinga yakho ukuthi wena ukufihlile lokho okunikezwe uNkulunkulu ukubambile kodwa mawuthetela alibonga igama lenkosi uya kuJehova unikela kuJehova yini okuphethe esandleni uphetheni esandleni Nkosi ngibusise amen ibandla lizohluleka ukuhamba endleleni haleluya bese lithi iBhayibheli mhlazane uMose esemdala wavele wathathwa wabekwa ebaleni wasebekwa phezu kwetshe kwathathwa amatshe kwaphasa ingalo kwathathwa amanye amatshe kwaphasa ingalo ukuze izandla iphakame usuku lonke ukuze impi kaJehova inqobe amen bathandekayo sekelana umkhulu ukuze impi kaJehova inqobe bazalwane ngiphinde phela bazalwane asizelanga ukuthi sizophikisana nombono kodwa sizothi umbono uyiqiniso sizothi umbono unamandla sizothi umbono uyahamba amen bathandekayo noma usukuthi akuhambeki vele ungene ekhopheni kamkhulu uphakamisa isandla ukuze akhulume noJehova ngoba zabani sikhona izinto ezingenzeki kubantu ngenxa yokuthi abantu bazi ukuthi uJehova uvela izele nje kuwo ikhona indoda eya kuJehova iyolanda izinto zabantu angivele yimi yabona Hey boss kodwa ngokukhetheka ngoba sithi masibingelele sibingelele inkosi yeso Jesus amen bangcwele into kwenzeka ke ngithi ngenyila ngamkhulu wamthona lo mhlabelele ethi wangithatha wangibeka wangisusa wathi amen bangcwele uthe sangisusile wangibeka ethe ngakangisusi engakabuya kwesibili ezongisusa umethi afika ngisekho sengisukile sekufanele ukuthi angisuse athi abekizwi athi hlala la akasasho kimi ngoba mina ngisekho kusho kwamficile angisakwazi ukuphasa ingalo kamkhulu angisakwazi ukuphasa ingalo kamkhulu ngoba bengisathathiwe ngasuswa ehlathini ngabekwe ekhanyeni usazongisusa kwi-light ayongibeka ku-bright light ebese yangisusa angibeke kwanompumelelo useyafika usefana ngitshele ukuthi angihlele kwanompumelelo akhiphe izwi emlonyeni wakhe angisekho uMoses uphiwa amandla okwenza isimangaliso uMoses uphiwa amandla
okwenza izimangaliso kade ehambela umelusi noma umholi athatha indoda ephakemeyo ngithi ngibheka uDavid wazalwa eyinceku kaNkulunkulu uDavid uzalwa engumholi uDavid uzalwa enamandla uDavid uzalwa engumzingeli uDavid uzalwa engumprofeti ukuphethe konke kodwa uyise akabonanga babekade beyisikhombisa insizwa zazikhona ekhonena wazalwa egcineni engoweshagalombili okungu-8 kungumfanyana lithi iBhayibheli wamxosha ngoba wayengamazi akakholwanga indlela aqhamuka ngayo ngoba wayesemdala nomama esemdala lithi iBhayibheli kwakukhona owesifazane owayeshonelwe indoda ngaleso sikhathi owayekade umngane kankosikazi wakhe wayethi njalo uma efika evakashela unkosikazi lithi iBhayibheli yayivuka kosiyama inyama ekhehleni ngoba kukho khona okuzokwenzeka lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wayiphosa wathi hayi namhlanje kuzofanele ungenise endlini yakho lithi iBhayibheli umfazi ohlakaniphile waya kumama wayokhanda iplani kumngani wakhe wathi nangu baba usengelusile angikwazi kumphikisa ngoba uyinkosi yami kodwa singenze njani mama ngifuna singene kodwa nguwe ozongena ayi uzoyami asambe mngani lithi mngani wami ngesikhathi uNkulunkulu ebiza uMose umbize esebulele akabizanga a-perfect being ubiza umoni emehlweni ethu osebulele mkhulu wami elithi izwi uthe ngesikhathi embiza asikhumula ngoba le ndawo uzongena kuyisipho haleluya Sathule ihlezi inyanga batha sikhumulile mngani wami liyaqhubeka lithi umnikeza induku uthi inkosi lapha mayibamba iphenduka inyoni ngani ubizele ndoda eyimoni wayibizele prophetic kunganike mkhulu wami eyinikeza lezi imangaliso ngoba naphesheya kwaFaro uzongena mngani wami ekuthenini yindaba eqinisa inhliziyo yakho naphesheya kwaFaro zikhona ezakhona izanuse kodwa manje ithi into kungani enikeze uMoses lezi zibonakalisa yingoba udonsa ukunaka kwecrowd baphehlelezi ngesikhathi ekunika isiprofeto sokuthi bizela lo usi akabizeleli ukuthi udonsa amehla ezekini amehla abantu ezekweni kodwa ukunikezela ukunaka ukuthi bheka mina ngesikhathi mina ngibheka uKristu thatha mngani wami kungani ayindele kaFaro kodwa thumela umprofeti wakhe siyakuthina lithi Bhayibheli esemthuma lithi Bhayibheli esemthuma ukuthi akahambe hey kunegama likhiphayo uthi ngizakuyenza inhliziyo kaFaro ibe lukhuni kodwa yamthuma uthi hamba ukhipha abantwana baka-Israyeli ngoba bahluphekile ngoba baxakekile ngoba bayahlupheka inhliziyo kaNkulunkulu ihlele kubantwana baka-Israyeli kodwa bona bahlele uFaro ngoba ngabakhonzisa uNkulunkulu uba ngiyakuyenza inhliziyo ibe lukhuni kodwa wena ngiyakuthuma uthi ngoba mina nginabanini how can I go there ngizokhuluma kanjani noFaro uthi kodwa ngithi hamba uthi khona indoda engizokunika yona uzamthatha u-Aroni umfowenu uhambe naye nguye ozokuba ngumprofethi wakho kodwa uma usufike khona mina Jehova ayizohamba phambili wena uzoza ngemuva abangaphesheya bathi uNkulunkulu izoqinisa ukuze ngibonakale ukuthi mina Jehova nginomhawu mina Jehova nginamandla mingaki iminyaka beyihlalile eGibhithe ubiza ukuthi ngesikhathi uqhamuka isandla esizobadonsa siqhamuke sinamandla asizukuba namandla mngani wami uma sizovela bekho lokho ehlelezi bakhona lokwazi kufanele ngivele nakhona uNkulunkulu ozokwazi ukwenza okungaphezulu Amen.
ingoma ningabe sayithatha. Bangihlabelele ukubuka abazali ngihlabelele ngoba kunento engisuke ngiyile. Moses eseyibili impi yaseGibhithe esephuma nabantwana uthe noma esephuma nabo abanikeza umyalelo wathi ngiyakuhlaba ngokunika lona ngifuna umuzi nomuzi ube nevana ozokuyihlaba ebese leli eliyaphuma bayodweba ngalo isiphambano phambi kweminyango ngoba ngiyakuthuma isikhonyana esekuhamba siqoba kepha uma ngabe kuyokuthi sifika kulowo muzi singasibona isiphambano sihlephula yonke uthi senqobile sephuma uthi stili ngiyamyenza inhliziyo kaFaro ibe khuni uzokulandela lethi iBhayibheli uyamlandela lethi iBhayibheli uyabakhipha bayahamba isikhathi eside uFaro uyasala ubiza ikhabinethi yakhe uthi no man ngeke sihlule impilo kaJehova mina ngiyazazi nginamandla ngeke sihlule yilo muntu wayiphaka zakhe ayizamlandela lethi sebehamba endleleni iyafikiswe uAaroni ukuthi uYesu iyamhlupha umtholi iyamhlupha ngiyaqolisa ukuthi iyamhlupha nje indaba ngiyangenelela njalo noma nathi indaba kaMoses kuthiwa uphiwa amandla njengaphiwa amandla kwichapter elandelayo omkhulu ithi nangu uMoses esebuyela eGibhithe esephiwa amandla kukhona abantu ababuyela eGibhithe kanti ababanikwa amandla Ifuna indoda kaNkulunkulu awuyangizwa bazalwane abantu esiphila nabo SAPS self-appointed pastors bayiphethe bayigqokile bafuna ukuyibiza abantu bafuna ukwaziwa uyilinganise nomholi wakho ubiziwe futhi usubuza indaba awazi khululweni ithi iBhayibheli uMoses elinye ilawo wake waphuza wadala uthi akumholi hayi wakhuluma uAaroni wakhuluma awubantu abasana wakhuluma nabanye waqala uNkulunkulu wenza isimanga wabiza abakhulumile behlebile behlala ngendoda kaNkulunkulu
hayi uNkulunkulu wathi wazani la alikwazi ukukhuluma ngogojiweyo wami yala sinamandla ngabe sikhuluma ngey'nqako zikaNkulunkulu asinawo amandla kodwa lithi iBhayibheli wababiza wababeka etendeni lokuhlangana wathi lalelani-ke nikhulume kabi ngogojiweyo uthi edaba ngendaba uthi ephuza ngendaba yabona njengoba sedakazwa khumula wanqunu akuyona ishu yenu leyo usuka namandla ngizofaka uqhoko bona abanye samba labo labandla ngagcwele uqhoko bakhuluma kabi ngey'nceku zaNkulunkulu Amen bangwe. Leyi glozi empophoma bakithi. Hayi glozi empophoma bakithi. Hayi sibuya komanyama. Awusiyayivala lethu. Hayi siyayivala lethu. Bayibhele sebehambile. Uyabalandela bayafika ngasolwandle mpomvu bayahlala bayaphumula. Lithi iBhayibheli alazi ukuthi bazokwenza. Lithi iBhayibheli ngaso sonke isikhathi uMose uma sezimxakile ube kuphukela entabeni ayokhuluma noJehova bayangilwisa balambile abayakudla balonami ngifuna ukuwela imputhu iyeza uthi hayi Mose wena ngikunikizile manje uthi thatha induku yakho ushaya amanzi sebefikile eduzane uthi stili ngiyakuyenza inhliziyo kaFaro ibe lukhuni bazongena nawe emanzini singazoshawa namhlanje ayisoshawa namhlanje Mautembe